Ai ai la se afianga o paki ngai. Le ua mangua i lunga. Le vo inta tu vava ai atu. Ua lonju mai le paki e le SUP. Ai lonju mai e whaonga mai e whale o le malo. Me to tino o le malo. Ki vi mare tu e pi e le malo. Ai le o koi ai se malo. That's an abuse of power. It's wa kama fai e whaongale malo si angale i kai minge i le ingo fōala ingo foi. E la ko ke whaakau ngā ia resources le ku. Kanga ka umba yanga i la ko ia whinga luenga i le malo. La ko lenga o e o ke nice umalinga i a launch. O la ko kongi taxpayers. But e ka kaunga politically neutral ia kanga ka whainga luenga malo. E na kein peon menanga o lenga o kalango mua koi. E whainga ka ia pia whapeo la sauli instructions. Oi, le whai le launch i whea ma whea ma whea. Whai la oringa mai camera i o le wha lau loa le mako paki. So all of the sudden wa kumanga nga o i kanga ka whainga luenga malo e li liu waku le lako lango ia oko. Au le ko kongi e kanga ka kongi la fonga. So o le leanga o le mele waka ko vai ko i le kaimingi e o fila le skalanga o paki o ngol mea kongo ale le ngala manga e extend langa le manga o le skala paki. And I will take le whaiunga le Supreme Court ngai as a big win for the people. Ya o fila ia as we talked last week e ia le issue in terms o le dissolving o le palemengi nga dissolve ai ma le appointing o le caretaker. There are legal issues, especially amai le va o le aso lua valu. Lua valu lenga le pasia le pakeki, ma le aso kolu. Yes, o ingala e fo i le vaenga o kula fongo, la fai mai. Within 7 days, what dissolve le palemenge ka kaunga set law le election. La fit in na ya. But it's very obvious pa ayengi. Kusa in the past, ngang faka apea set law mal election. And those are the normal circumstances. Term. This is not a normal circumstances. This is a constitutional crisis. And now you treating it as a normal circumstances. Lealan me wapalai ai within 7 days wa kaunga nga announce le pa loka. Ile kaimingi in a constitutional crisis wale pa sia le pa keki. Wale o koe wha mo inga le whainga malo sa kai ka ia e fia me. A le apalai ai le discretions e ka kaunga apalai in normal circumstances. Because regardless pole ale va aia kangaka. A wha apea wale pasia le pakeki. O le vesiri o inga whau le pakeki. A wha apea man mings kaukope. O inga whiwhiria mings kaukope. It always go back to the decision maker. And that person who is sitting on the decision maker seat, that person wale ko yese trust le ngu. So in other words, wale o ko yese wha moinga ma se wha kuanga o kangako le kungu. Ia fia me marangkai ka inga. O le leanga fo ilanga o le vai aku le mea lenga ku u wha panga ngoa i vai mai ko a dissolve le parmengi le aso kolu. Onga ua bias. Ia ui ua bias. Wa avele ava ngoa onga le vaenga nge ko sulima. We all know they've been sitting there for so long. More than a day. More than the hour lenga le ingi la kupaki. And they've been using and abusing the country's resources or taxpayers' resources in terms of money. Olanga ko kongi ele ola kongi faipule o lengi la kupaki. And they finally admit ile kusiranga avengi ile bank. Ola ko ule ko fast. Yeah. So why didn't they say ola ko ule ko HRPP? Because they were fast before.